Ngiye kubaha ikaze mwe bakunzi ba TV kuri uyu munsi wa none tubazaniye n'inkuru y'incamugongo, n'inkuru tugezeho y'incamugongo, n'inkuru ibabaje cyane, n'inkuru ivuga ko Nzeyimana Alain wari umuyobozi w'itorero Inganzo Ngari yitabye Imana kuri wa 26 Ukwakira 2023 azize uburwayi. Inkuru tukaba tuyikesha ikinyamakuru igihe bakaba bavuga ko uyu Nzeyimana yaguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal aho yari amaze igihe arwariye. Nzeyimana Alain akaba yari umuyobozi w'itorero Inganzo Ngari, akaba ari no mu bashinze iri torero Inganzo Ngari. Kuri ubu ngubu rero yari amaze igihe kinini ari umuyobozi mukuru w'iyo torero. Akaba itorero Inganzo Ngari rikaba ari itorero ryashinzwe mu mwaka wa 2006, aho ari itorero rigaragaza umuco nyarwanda, bagenda bagaragariza mu bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane nko mu mbyino n'ibindi bigiye bitandukanye. Itorero Inganzo Ngari kuri ubu ngubu rikaba ryari rigizwe n'abantu barenga 100, aho rigizwe n'abantu b'ibyiciro bitandukanye, abahungu n'abakobwa. Kuri ubu ngubu rero ni inkuru y'akababaro, abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko bababajwe n'urupfu rw'uyu mugabo Nzeyimana Alain. Kuri ubu ngubu rero abantu benshi bakomeje kohereza umuryango we ubutumwa bubabwira ati mwihangane, ubuzima nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Reka rero natwe tubabwira ati mwihangane, nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima kandi tuzahora n'abacu.